Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah yang bagi jalali wajhika wa azimi sultani. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah takmir yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tak bosan-bosannya kita senantiasa memuji seraya mengucapkan hamdan wa syukran lillah yang menjadi tanda syukurkan nasab alhamdulillah. Kalau tidak salah sekarang kita sudah berada pada malam ke-10. Jadi bahagian pertama sudah berakhir pada malam ini. Alhamdulillah barakat pemasin Allah Ta'ala engkau siki hadir. Salawat dunia maka salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kai pasalama ibu patawi boleh patanna akapi rekengi nanti ilau itajanna apa sewangi. Sini ada maksud na Allah Ta'ala yang kaya dipakalati dunia yang masih Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sunnah hijrah. Malik dapurangi boleh di Mekah nalori Madinah. Nalekpanna di dia unrung ditalai Kubah. Lepang istirahat nabita musawara yarwani. Aga musawara nabita sahabatku baca meloki bangun masjid. Yang nabita istirahat mina bangun masjid. Eko to mata poje, nadanya mereki bangun masjid, nabi tak istirahat mina bangun masjid. Heran sahabat. Surah Allah Ta'ala pikku cara na wati bangun masjid, na to lepa-lepa mi pikir maladana. Tanah bawa no macam pengalatan. Pura musawara sahabat, pura ni musawara nabi tak tiba sahabatnya musawara peka perees. Pak ternyata nak culing musyawarah Rasulullah Allah Ta'ala. Musyawarah itu kafir'e, sinin na to kafir'e. Agar rimong kalingi Muhammad melo gari na mebu ondrong at sisalang baja. Tikpo carang na wati digagalkan. Jadi nabita musyawar ingin ubang masjid sementara kafir'e musyawarai melo gagalkan. Pekogan carano kapere gagalkan ibaja sininna ini tawe sininna anggotae perintah mana ni tiwi mana patu idudu Muhammad sibawa sahabatna. Singkat cerita bajanna angkan kapere limpa batu makanya kita pakasinga torokmu bagi aleta iya pakutanga dua kikor sudukna dua toki koroh sulap apa ki sulap apa na bisa gangkanan ka di kapire madudu ponco na ba sa irempo na bisa batu irempo sahabat na tatibang masena kung Allah Ta'ala pikko batay na kapire madempo de gagat kanay na bisa pas sawi kapire madempo malapo to ni batwe masay na bisa pagkasing ni atro ni bawa atro isuso ni batwe Nasusung ibatin na kita, alhamdulillah, masjid pertama na genep batuin na demper kapire. Wah, subhanallah, luar biasa ya.
Di punya masjid pertama na bangun Nabi kita di selain Masjid Kuba. Biasa kemen dari tanah maraja biasa lipat itu Masjid Kuba. Singkat cerita, urana na bangun masjid Nabi kita materui palalangan naluri Madinah. Laturi Madinah ko Madinah hawai macakke. Nair sahabat na Nabi kita angka na kena penyakit malaria. Nak penyakit malaria na cakke paja selama. Laturi Madinah mati. Ternyata angka to kafir maceri Nabi kita iya kafir na kena tu penyakit malaria. Laturi Madinah mati to. Menurut riwayat Bermunrinna Allah Ta'ala. Nah sahabat-sahabat na Nabi kita mati manasay makara tulis suruga. Sementara yung naruto kapire naloteng malika magkari malika pajaga neraka tulis ranaka yaitu do kapire magkari pajaga suruga de iya na nasange bantu pembangunan na masjid na nabita waktu na melo bangun masjid nabita lena buka ibatu na narikong ka batu tawang kasumbangan na tawang masjid ka batu na mo batu na bukarang temari tamaranaka magkali guru tak temari tamaranaka kaya ni monro ko eko temari tamaranaka na di apo gaga onro palawangan na suruga na ranaka coba bayangkan alagdi na tumabang masjid ito nak bukarang ni batu na pasan ni nabita ko masjid temari tama iya naro wong kalingay bajamay kadai nacapu nirnasan ganda ni talupulo son matanggung singang ipikun sarana ini dia nakakatawasa mali ka masarang kro apa ni munde lebih petapulo nomoro hinanap lebih 10 akar dia sama masarang ini manibaw catat niya sa kro pada mo si salah 10 10 5 10 5 10 60 50 na tambay insyaallah aja nama kada 50 500 rupiah angkai pertama insyaallah. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Letuin lagi dari Madinah. Yang pertama na pikiriki tania bola. Tania bola na pikiriki na bisa makaratega kalau mabang bola tania. Yang pertama-tama na pikiriki na bisa masigi. Hegi monro di bang masigi teh. Onro lebih dari sangi masigi. Sabab magai benenye mero turung barat kailan na di kampung de tat turun na okko masigi jai tawang kai matinulu jopari masigi lokke tumara barakka jai nare tu angka tau bola ni masigi resri bolana watte ma barakka bolana jopari masigi resri bolana nak barakaki benena nak barakaki anak-anak na bola ni masigi na lau di watte ma barakka darakna boleh di masjid na lauri toko na mak barakai toko na insyaallah. Tumatinule lok ka masjid. Engkan ada hubungan Nabi ta si sahabatna tapang kamani kafir. Tama kursul na masjid mapajunci. Temi. Jai pa sahabat na rampung pedana pengusaha Umar. Saya agak tu sinana tama temi. Kuilalan na masjid. Kaya Nabi ta Umar ipakasipar ng ram. Masa ni rakyat ni taruh campur tinggi. Aja mau macai, nala desi nalo mau tama masih nala desi. So iya roja mamu kupuran ni temi lo kan umpaci. Aja nak ketimuan, tukurulata sih nalo mau tama masih Urek temi kapere ipaci. Nang kalingnya dan nana bisa kapere ternyata dia bisa Pak masjid pada masjid nak bisa batu ni apa sih lonjok. Ternyata bola mapacina pelik selang. Iya naro. Neng kali ini ada Nabi Tairo kafir tersentuh. Wah luar biasa. Iya napa ini kita lah Muhammad maraja acarina maraja kamasi manas-nanas ni makada bola malakbina bola mapacina nomri masumpa pengala taala omri buang kotoran nade panagaga ka. Nak dam pengemopa dari makwana sabi esron Allah Ta'ala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah. Juga nih, beneng rutapu mupancun aleherna, dia nama tappa. Tapi alhamdulillah barakakna. Iya nama kada saruni sama masih
Nala desi ilmu tama sigi. Jadi bangsahan engkau anak Andrian Rita tama masigi aja lalu tanpa orang yang nemuni tama lari-lari. Di peringeran dia aja lari-lari. Masjid ini aku lari-lari mengikutinya meruka. Nala desi ilmu tama sigi. Pakung kekasih anak-anak tak pertama kita berikan datuk nipungi. Pada selama dia nulis demo saya takut ke masjid nak datuk nipungi. Gitu gere. Jadi bahkan itu dari pulau kering sigi. Apalagi dari tudang yang mengkalingi dengan nasihat. Mau maga tadek nating na tahu dari kota mau masih insyaallah alamat sia-sia na wading na malumo matwatina. Iya na pertama-tama na bangun na bisa masih na sabak berhak na katai. Pa itu ating na tahu tanun rupay. Angka ati matadek na makbulu, angka to ati matadek na makalapong, angka to ati subur na macomo. Iro tanah malah cakil rapangan pada lono nak tanah makadapung katana matadek na makbulu tarima webosi narik kota tepe bosi mater rumah ni nono deka kan lepang yang kana maga ni punga juga jungi deka galus tuo tandus merak ko deka aga makotonir akil rapangan angka tuati pada iro matadek na makbulu bara emak kada nasihat air bosi sabar cerame bosi bara kada bosi pak bolok tapi ini makada siraman rohani pak bolok memang tu ceramai narik ko mangkalinge ceramah angka tu tau mangkalinge ceramah masuk telinga kanan keluar telinga kiri angka tu lalu cak komi de metona masuk telinga kanan lalu cak komi matomi ceramah tulis ceramah tahu Den kalinge dek manaka lepa-lepa cetemwa. Gaga. Bara mala biasa narik kumat cerita dek ini teh majak ni papina dinna. Nasa ngale nari pakasiri. Jakna rustas macerama kumasige magai. 5 ni cemar ceramah ya tutuna kena. Itu pacerama papa ada milon so video to lewat melalui jalanan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang dari kota toko tengah nak tanya lapok tu. Iya rupa ceramai aku ramina hakde se jadi dari ko mu pegau ini lapok leste ko. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. De aku nasa ngaleni pakasi nasi buka wah di jalur ni dece nas magi inar na atau matadde. Inar nasa pengalat taala Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada moy angkana iwerengi peringatan yari ganade tatta ide na matappe. Maka usahana na bitta paringeranya murena. Yanari tu Abu Jahal. Wekarua pulona na bitta malulisu di bolana. Maka ketok pura siri tempa di tendak siri kasih baja. Onrolo na nabita patalinga onrolo na nabita paringerang ipayati makadamotu maga tadde na yero tanay narikutuli di bolo mo alamat jati na malemak mo. Tapi arwa pulona 80 kali turun ngaya sawaon alaihim pada mo itu loka kuna dende matapko na ko makutu pele ko papekau ni. Golongan pertama. Golongan yang kedua angka to tanah matadda na makalabong jay narikot turungi bosiet tami ko kalabongi. Nekade na merusak pa matadda tanay. Kumiro. Dan kana yerot tu tanah yang kumiro wirin na lumu mi. Yar ga biasa ka sapi lok kamay menu puro bende yar ga puro lain. Batuan na ada angka tahu narik ko maring kalinge cerama natangkumi nekade na tigaw Ni kaya macap paletu kang ito alina din napigaw. Jadi na merusak ilalan ating na magay matadda motoy ating na tapi nule manamot angkung inarit ko angka na carita toy ng kalinga. Angkang kamu cek daya pa kung kamu ng kalinga cek daya insyaallah. Tapi ini lo bawa makadik na malasong yalina. Mega tutong mapapuro. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Pada na parintangi tawe neke na lupay ni adena. Tawe na surut pego dece nekarena dena pegawi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kana masuk suri mondrina pengala taala nega tahu.
Wiwasan ini biasa jelo ke mana ke kukuran aka. Iya na tuh. Iya ini itu padang ya dia kau ini. Biasa suka jajah apa kuro. Jadi cerita ya. Kau ustaz menceramah. Ustaz angka beku na napujila de. Kau boleh masih beku na yolo. Mondri pi anak na mondri pi penena. Tapang kamu tu kurba ban na tapang beku. Apa coli ta beku na yolo. Singkat cerita, temakan apa jinya beku na. Walhasil jopai macerama napacue indo anakna kebetulan ia rampewe lan tanalul birra hatta tumsiku mimma tuhibbun purade mulai nolongi surugana pungala taala narekude muakbirangi iya waramparat kami namu puji wa mapikir indo anakna we baru kami nana puji yang bu anak bro der mulai tama surugan narekude na balancero nengera makaran kebeku nah puji lakte puji lakte walhasil dua talungan kepuraan iro angka tahun lalu mengkalingi tak dana beku wi kesip yang kalingi tak dana beku lepang cenga-cenga perintah beku wi kesinna beku iya nih tak apa wi mana tu mana kebeku maka silak tak puji dah iya kesinna alan pula. Nak berani berguna pemari, iya na lalang ini ada di tingkat puji, lalu para waktu ini sama surugam bu anak dia pak iya ngetona kami nana puji, cerita boleh ni di spring agak nama sigi napelo na pinter jadi ni, setting berkuis, kita, wah jangan matuli dia ni kada sini nana taruh kai, mana ni kan malah berkuis, ni kan palapai. Pana, kesini paling rasa. Irna beku tawa berang. Allah, mana kamu berang? Iya kamu beku kami nang puji. Wasa serena soba pana makadaki. Dele tama suruga narik kudene ya berang anu kami narik puji. Iya nama kami narik puji ya berang barak tama ki suruga. Nah tahu ini padang makna. Tahu ini. Oh kok tahu ayat kok ini aja. Ini kamu pokok. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kamu cek deh dibandingkan yang pertama. Yang ketiga angka tanah magembur, narepot turung iboje langsung makemek dan karena sininna pengaju-kajung angkairi lebokna dan tumbuh dengan suburnya. Makasib buana makudara idaunna. Angka tutu hati mapakur. Maring kadingana cerama napat temek ilalan natinna namalakeng isi bawa madeceng pura namalakeng napaletukeng iri padan narupa tau napaletukeng iri ando anak-anak bali bolana gangkanna sininna taong seri sidape namanya memaneng manya makinin nawa maneng maka malak maneng magama maneng maka timbullah yang namanya kedamaian dan ketentraman. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah nang kaki tuli maperingerang, tuli ang kaki macerama. Ini tujuannya. Mau maga terdek nanti jadi nahala desi nari kolomu utama mesti kita maring kalinga. Maka itu papasan Nabi tak kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban palang takun hamisan. Angka ko mencari toke patisengan. Ya reka toma pak kuruang pak disengen. Daripada mulai nomor 2, nomor 3, angka lalu ko menjadi paling kalinga pendengar setia. Daripada paling mencemuk mongkari pendengar setia, angka lalu ko mapuji. Tong ide gaganisen, dek ton mulai mapak guru, maring kalinga biasa ko maring kalinga samana dicucu-cucu orina. Apa tak 10-5 menit pura sinapatat tungutuna napalewi sinapalampu siya tapi iro sayang napujilak dek to sila na mangurus pacerama ali no to si puji murusu napuji narikong ka pacerama napuji ini redek nule kasih tahap sudah meta
Ingat tahan mitat tudang. Tapi alena murusuk lele matulili pikku carana wading kapacerama. Angka acara mi'rat alena saparangi pacerama. Angka maulid alena saparangi. Angka kesenar loira malang alena jempu paceramai meskipun alena deh nulis bomret kuda kasi. Angka mau sejek dek pap mapoji itu matuntuk pak disenengi makasih. Tadi maskadai nabi ta ajak lalu wala takun hamitan. Ajak menjadi nomor 5. Agar nomor 5. Alena to na dek gapat disengenna. Alena to na dek ule mapak guru. Dek sinaluk maring kalinga. Dek to pa na mapoji malah macacca na cerita jakmi. Paceramai na cerita jakmi. Tukut untuk pati sengenge de naluk mitek. Ajak lalu na senabita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari makpon na naruh. Pikui carana ang kakidek na paja si pari-pari ngerangi. Salah satu di antaranya ang kakimadapu-dapung alhamdulillah. Memuari barakatna. Nang kakipar agas na mengkaling amadecengi. Ang kaki agasan na tuling amadecengi. Ay lolong ki baraka apalagi pusiki masiki nan rewo mana ki padati baraka. Sinin na jama-jama tawad di mana nyalici ki baraka. Makro ka pangwala ada si perangarangan narikon kacucuk na pulikui kung Allah Ta'ala. Narikon kasalana pulikuri iya. Wabillahi taufiq as-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.